plně vypadá. Very quick hostel. This is where we're staying. Yes, very nice. There is a bathroom here. Oh, it smells really nice in here. And the acoustic is amazing. And oh, look at this trick. I never know how to put it on. Goodness my. Never mind. So that's it. That's it. I'm back. The weather is now really cold. It's quite late hour. Oh, let's look at. Right, screen talk. Oh no, these are good. I really hate. It's like edible. It's grabbing both up there. Good job. That's nice. I have some lemon water here. Change my face also, babe. Some pan. We did take the dog out. Had a little bit of a chat. And we'll be watching the Oxford here later. Like, right, I painted my nails. I feel like it's a very nice outcome. You see? And yeah, basically just chilling today. Tomorrow we're going for a little trip to this very nice local and traditional village of ours. That will be nice. I'm excited for the trip. I love traveling, like traveling, like the commuting, you know. A few inches later. We have blueberries and scented yogurt. This is like a strawberry yogurt. Bit of these, they're very nice. Taste test. That was crunch one. Right. That was really good. Mohou být pomíjivé, ale když máme ještě šanci a využijeme je plně. Ale sorry. Však len vypnú to, musíš dať. Ale v tom tom Jízďar. keď hral kráľa, tak tam bol fakt, že dobrý. Hej. Kdykoliv to půjde. Good morning. I'll be preparing my breakfast now. So, what we are having for breakfast probably is just like bread with ham and then like veggies. And these nuts look very nice. So I'm pretty sure I will eat them. Spôsobom možno aj tá istá, len tu ideme tak viac do mesta a až potom do dedín a tuto by sme vlastne celý čas po dedinách, že je to také kľudnejšie. Aj, poďme. Je to rozdelené po istých krajinách a
Ale či to chcem. Takže ma to napadne. Mi to napadne. Toto keď prišla taká tá veľká búrka, tak toto tu postrhávalo, tak preto sú tu aj tie... Toto bolo všetko zničené. Toto je krásne. No, teda môžem chodiť. Tvoj nejde na ľadovke určite. No som rada, babi, že ma tie zážitok. No. Úplná paráda. Tu je otvorené okno, ak sa ti to bude lepšie, vieš, cez to sklo, tak som ti nešla. Už tam taká. Nejde o to, že ona... Len príde tak, ona 2-3 dní nejde do roboty, vieš, lebo potrebuje mať kľud, zaujíma potom. Krása. Tam by si sa videla. Tam už by si videla diaľnicu. Z tejto strany. Lebo tam ide na Martin Streč. Aha. Takže tu len cez dedinky normálne. Že určite. Ale to sa nemôže nič trhať, či? Že nie. Nemalo to sa, ne? No nemalo by sa, no. Počkaj, ďalej to tam nevidie. No teraz ten triplo nebude vidieť. No? Máme video, máme. Kľudne papaj. Na zdravíčko. Idem stajlovať. Ja sa nikdy nestajlujem. No myslíš, že ja, no? Tu sme sa včera rehotali na vlaku, že... neviem čo. Je niekto tak, dej. Ja a Lili. No Lili, tak vieš. Ale že dobre. Mne sa rátala, čo chodím k nej na nechty, Lulu. No. Ona je taká bolová. Sme raz išli do Košíc, ona sa tam išla pliesť copiky, tiež babe, do Košíc a vo vlaku, to sme išli ráno o 4 či o 5 ešte chodívali ICčka. No. Ona sa tam začala maľovať a ja hovorím, preboha, že toto oko si tam toho dávaš, ja si dám krém, ja si dám, sem tam si dám make-up, vieš, aj to z toho tak len, že aby sa nepovedalo. A ona taký podkladový, ja hovorím, to fakt. No ale vy tiež ona, akože vo vlaku, keď sme sedeli, ty Rúša si dávala. No bože, no však dobre. Aj, že za fucking ten pička robí. No, ja hovorím, dobre, fakt. Sakra, sme rozdielne, kurník. Jelinka, dobre. Nesedí to. Sous aucun prétexte, je ne peux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux
comment te dire adieu? Mon cœur de silex vite prend feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne veux me résoudre aux adieux. A tam som ja. Ja som kvetinkový maniak a ty fotíš kvety. Day 3. This is the makeup. This is the makeup. Že je skúbne. Ja si ťa odfotím aj tvoj deň, hej. Nehámkaj mi to, dobre? Do úst mi nelez s tou kamerou. Beauty. S našim cyklistom. Ja tu vrátim, hej, ale že ahoj, nie som stratím, čakám tu na teba, aby som vyčaril ti úsmev. Ak sa podarilo, vezmi si ma a môžeš napísať na skupinu Našiel sa úsmev. Krásny deň. Krásne. Fakt paráda. Nemáte záujem? Spravíme im radosť. A že by sme im spravili radosť? Koza. O Bože. O Bože. That's a cutie pie. O Boženko, vy ste zlatý. No. Vy sú zlaté. Idete kupovať trička? Určite nie. Takýto si zoberiem. Zlato. Ale aj táto. Áno, aj to je krásne. Táto? A tie hríby, to sú... No nie, lebo už sa tam nevrátime teraz. No už, drahá moja. Všetky tri máme biele trička? Hej. Bože. And the wind is blowing. And my hair is nowhere. Hej, ja Alinky. Ale mám si tak postaviť jednu. Klapni nám. Mama nebude fialetový. A Kryšík sa vyspravil s vlasov. Tebe? Dosť do cool prd. Čo? Prečo? Si vyvinula Trásko. Nie. Ja som Bratislavčan. If you try just a little more time. Nenko, čo by si dala tam platiť zajtra na obed? Čo také rada varíš? Keď už musíš variť. Toto bola dobré pezná vlčka. Sa leže minútu 34. Ilu.
Odišiel. Ah! Wow. Aha, to je také krátke. A ešte, že som to mala zapnúť. Express, či čo? Taký z Bratislavy. Že to bude express, či čo? Tak poďme do Lidlu. Dobre. Čau, Jasmi. Čau, čau. Wow. Tá stretching. A ty čo? Akože, Buďte aj doma. toto cítiš. We are officially at home. Change my clothes. I got these new earrings. Can't really see them. Anyway, we're going to have a chat and a snack. And I really like my new makeup waist. Proud of it. And I look amazing. Sranda. So yeah, basically she was like, Yasminka was following me around like the whole time I was washing my face and doing my morning routine, washing my face. He was so, I love the dog. He was so cute. And then I ate some Janochka with some amazing marmalade. It was very nice, very yummy. This is the fit of the day. I really like it though. And that was the end. Good night. Well, we're all in the mood for a melody, and you got us